byagenda kose kuri iyi si hagomba kubaho umukire ndetse n'umukene. No mu bihugu rero habaho ibikize ndetse n'ibikennye, kandi turabizi ko iyo abaturage bakennye n'igihugu kiba gikennye. Ni muri urwo rwego twabakusanyirije urutonde rw'ibihugu 5 bikennye kurusha ibindi ku isi. Njye wabateguriye kandi nkaba ngiye kubagezaho iki kiganiro. Nitwa Turatimana Michel. Ndagusaba gukora subscribe kuri iyi channel ya Shako Platform kugira ngo dushyigikire mu byo dukora. Ku mwanya wa 5 w'ibihugu bikennye turasanga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kubona ubwigenge ku bukoloni bw'Ababiligi, Kongo yahuye n'ikibazo gikomeye cyo kuyoborwa n'abanyagitugu. Imvururu za politiki ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye byatumye iki gihugu gifite umutungo kamere mwinshi gikena bikomeye. 3/4 by'abaturage barenga miliyoni 97 babona amadolari ari munsi ya 2 ku munsi. Ni ukuvuga amafaranga ari munsi y'ibihumbi 2 ku munsi. Banki y'Isi yagaragaje yuko iki gihugu gifite umutungo uhagije kugira ngo kibe kiri ku isonga mu bihugu bikize muri Afurika. Gusa intambara, ubuyobozi bubi ndetse n'ibindi bibazo byinshi bituma iki gihugu kiguma mu bukene, ahubwo umutungo wacyo ukitwarwa n'abagashaka buhake b'Abanyaburayi, Abanyamerika, Abanyaziya ndetse n'abandi, cyane cyane Abanyaburayi ndetse n'Abanyamerika. Ku mwanya wa 4 w'ibihugu bikennye ku isi turasanga igihugu cya Somalia. Iki gihugu kiri mu ihembe rya Afurika gihora gihura n'ibibazo bituma kitajya kibasha gutera imbere, harimo nk'icyorezo cya coronavirus, imyuzure, ibitero by'inzige. Intambara yo muri Ukraine yatumye habaho gufungwa kw'ibinyampeke bituruka mu gihugu cya Ukraine bikozwe n'igihugu cy'Uburusiya. Ibi byose wakongera ibibazo by'imitwe y'iterabwoba yiyitirira idini ya Isilamu bigahumira ku mirari. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bagaragaza ko 1/2 cy'abatuye Somalia bakeneye ubufasha bwihutirwa bw'ibiribwa. Igihugu cya 3 gikennye ku isi ni Repubulika ya Centrafrica. Kuba iki gihugu gikize kuri zahabu, uranium ndetse na diyama ntibikibuza kuba igihugu gikennye. Muri make ni igihugu gikungahaye ariko gifite abaturage batindahaye bikabije. Izamuka rikabije ry'ibiciro ndetse n'intambara yo muri Ukraine, ukongeraho intambara za hato na hato ziba mu gihugu cya Centrafrica ndetse n'imyuzure idashira, nibyo bituma iki gihugu ari igihugu cya 3 gikennye ku isi yose. Umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bwa muntu ugaragaza ko miliyoni 2.7 by'abatuye Centrafrica bugarijwe n'inzara. Ni ukuvuga ko 1/2 cyabo bafite ikibazo cyo kubona amafunguro ahagije ya buri munsi. Igihugu cya 2 cyugarijwe n'ubukene ku isi yose ni igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Iki gihugu ni igihugu gituranye n'u Rwanda, kikaba kidakora ku nyanja ndetse kikaba nta n'umutungo kamere gifite. Ni nayo mpamvu ari igihugu cya 2 cyugarijwe n'ubukene ku isi yose. 80% by'abaturage batuye u Burundi bose imibereho yabo ishingiye ku buhinzi buciriritse, ni ukuvuga abaturage bangana na miliyoni 13. Kubona amazi meza mu Burundi ni ikibazo cy'ingutu, ndetse 5% by'abarundi nibo bonyine babasha kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi. Amafaranga y'u Burundi yataye agaciro ku rwego rwa 16%, aho byibura umurundi umwe yinjiza amafaranga 900 y'amanyarwanda. Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, yashyize imbaraga mu kuzamura ubukungu bw'iki gihugu ndetse anasubiranya umubano w'u Burundi n'amahanga kugira ngo igihugu cye kibashe guhahirana n'ibindi bihugu. Bityo rero hari icyizere yuko ubukungu bw'iki gihugu bushobora kuzamuka nubwo rwose bikigoranye cyane. Igihugu cy'indongozi, igihugu kirongoye ibindi, igihugu cya mbere gikennye ku isi n'ubundi abenshi musa nk'abagikekaga, ni igihugu cya Sudani y'Epfo, aho byibura umuturage wa Sudani y'Epfo yinjiza amafaranga arenga gato 600 y'u Rwanda. Nawe wibaza n'amafaranga uko angana, mbese ubaye uri mu Rwanda ano mafaranga yagura iki? Kandi ahangaha ntiwakirengagiza yuko haba harimo abakire
baba binjiza n'amafaranga arenga 50,000 ku munsi. Ubwo rero wibaze ko hari n'abaturage baba batinjiza n'igiceri cy'ijana ku munsi. Iki ni igihugu gikungahaye ku bicanwa, gusa kikaba kidakora ku nyanja iyo ari yo yose. Iki gihugu cyugarijwe n'ibibazo bya politike, amacakubiri, ubusumbane, ruswa ndetse n'akarengane. Abatuye iki gihugu benshi bakora ubuhinzi gakondo, gusa akarengane ndetse n'ihindagurika ry'ikirere bituma abahinzi batabona umusaruro uhagije. Amafaranga y'iki gihugu yataye agaciro ku kigero cya 27%. UNICEF yagaragaje ko abarenga 1/2 cy'abana muri Sudani y'Epfo bafite ibibazo by'imirire mibi. Abana bangana uku nibo byitezwe ko bazavamo abaminisitiri, abadepite, abasenateri, ba meya b'uturere, ba guverineri ndetse na perezida w'igihugu. Wibaza nawe niba aba bana bangana gutya bugarijwe n'imirire mibi, wibaza uko icyo gihugu kizaba kimeze mu myaka iri imbere. Ndetse n'intara ya Darfur mwakunze kumva ihoramo imirwano, nayo niyo muri iki gihugu. Birumvikana rero ko kuva mu bukene kuri iki gihugu bikigoranye cyane, ni ukugisabira. Ibihugu byose twumvise muri iki kiganiro ni byo ku mugabane wa Afurika. Nyamara nubwo ari byo ku mugabane wa Afurika, si uko ari wo mugabane ufite imitungo kamere mikeya, ahubwo ni ibibazo bya politike ndetse n'ubuyobozi bubi. Ndagushimira wowe wafashe umwanya ukareba kino kiganiro. Ndagusaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment, maze tugakomeza kubana namwe. Ibyo turi kubategura ni byinshi, icyo tubasaba ni ukudufasha gusa.